dia santimai agiatum dia Ghana mai agiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa hey asem aba santimam hwe kusie piawiu kusie wom piawiu na kwaku freport dia sebeba afcon so dia sembeba enya asem keto akra eno tetetu ama ne homene so ena wiai bafo ye boye ntabam ye nam soro ye sai enam form wo koduma sam wo hwehwe mfidie ema tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba emirikisi yetumi no ene afra no samampo yedi so ene eja no so ene awiai ene Sompa Asem Mpe Nipa no ya sesa ye ho ya huso no ye nam awia ya nante anadwo che ene nyada agitweme wotantatu ya boye ntabam ena sebi efra sokoro mampon eba no asem checheche bia ye difra sokoro mampon eba no ano de papa enyambra sebi aposini baabi adie no ewa sokoro mampon na ye ka se na ebe adwuma wie nam se ena wi abebo ena manfo tuma be se ewa sokoro mampon ena eda sokoro mampon se team aposini baba ya ye befiti dwumadie na se o manfo bete ya se na meka chi obi bia se asisa mapo menteme ho ase ene na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ye pa ne poma sibre na ye de ama kama wofusa wa wasi adaka wonka kokotema mini wasi abetie esija so no miedu abapa ho sima eduba ko ewo Sompa 93.1 dia santima jatum ene Sompa Asem Mpe Nipa wo pepombo someno bronya bosom ye dika no January bosomeno ne da etoso edu enwotwe ene 18th January 2023 kopotwe dia pabasa yadom wakutwa nso ne nanka nso wono ene boss adai enya asem keto akra Timothy Newsum Saprentium S seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Na dia kabiada wode beka ye ho enawie enya asem keto akra omna sam wa bibia boko de ya dwo Oforisuo be ma bibia boko ne de otententu na mawia na de na mawia na bibia timisi eno na na egina so mani padasa ne bia otie hu sese be wo yo ba wa ho ofentimi nyina so ankosi awie ye ena wo ye be ma so wo nye be ma ankosi awie bibia timi dane eti na wo samre ye ne nam haidi a obi bebu sese me fra obi wa America no say and me catch say na ye adwuma ne wo sa dan e di asem na asie die na ba bia timi sesa eti we gina ho ma say nipa da sani ade bia se ne wo sitie bia bibia timi e dan esesa wo wiase eti na bibia sesa ana na we no so betimi di nkunim die so asa bagana nyameti ase o Yesu din mu the nations anchor vozo be me radio ya de oni pensus ye na gina tuo woni tim na de kye wonyame ne tutu anamo no ndi kaye yetirim body ni ntia hye numere bala na montuo ye Kristo di anti no ya be pia wia enhyiranka boafo na enhyiranka obi biala otie dwumadie na goso mahin otumfo ni betwani ohedwumadie awrade nyankopon hyira no okay abrotia Oforisuo be ma ya koda ewie ho ayefe me da se ho ayefe ai cute me kunu so around okay Ibia boko ye koda se wofo ya sole sati asefo enti ma pike bo ye chidom na wie di Oforisuo be ma ye nyila ye obi bi samsa yi ade ensan na nkwanta yira mba cho ye nyila ye bibia timisi e wa abrabo munti no ebre no so eye Asem Mpe Nipa dwumedie ena ye de eba besom na ball nti ana amane ma sesa nti no ball bo no kwa wie ye besase normal time ni mu ana bibia kwaso fan fan Oforisuo be me ne ebre enhyeda ni ya fade ye ka churchiefo ne se wonom endom ye wo Facebook no so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter ni nyina ubo Sompa TV and Sompa FM wani nyina no ebeba na dwumedie watimi anya ochefa ama bibibia so akofine e de amount of also dom no ayekra do bre no de akayenim no eya odia okay obi ani wa wapa futuo ani atenatene ho ena wie enu ti ye obi ka kira santeman ye obi e kire asanteman producer na dawruma wa madwumadie e konkai pa ye enkwanta bisa Isaac onu an se chichi fidie no fruma e de mame kofro bofu mpa ba ma su kitwa mi pebre ni tifo su menam ti adwam nam de Asem Mpe Nipa e koboshe azase so ena futu sam no yetiawa nipa bonfo a me hu ni papa nipa bonfo wa maye hu ni papa
Odofo se oka se obeye papa unshira ewo nyame ho. Se wo ye wadwene se nipa nti na wo ye papa dia odofo ko bia ni wasase su obeye papa. Eno ti se wo bia ye obone wode mfumso bi adi wo na wo se ebe sai afufuro bi nti no wagyae papa yo odofo meso na wie se katwesai sa na montuo no. Me ka tro se ye didi etuo aye achi kura dia odofo ka ye nwennam o. Ye dia tem didi bia obi anti yen the santi no awose ye afufuro bi papa odofo ka ye nye papa o. Ye kan sem bia amanfo bia ka fa ye ho ade anim guase aba na empo wonteye odofo saudi sadie na chi a wonye papa o. Enunti ena wia futu semu amede ma wiasema nyina ne se ma ye mre papa yo ho ne sa yo nti no ye nhira ne nkunimdi e wo kropo twedi ampo ho se ye ka heaven ana ye ka nhira na Nyankopon ede ma ne ma orofo bebrenu agyina papa yo so ye busa se na Kristofo dodo sei na wo gyina so se de nipa bi dia ye wonti no obegyina so no akura omudiem no aye papa ye musa ye nnuano mozramifo se papa de me ana me ka ma asem mozramifo papa yo no ekonkai duru ache Kristofo kwa bi so na ye busa na wiai se o papa yo na malam na wo je no enam ensem bi amanfo bi kekafa ho enam atem didie bi amanfo bi edi wo nam papa yo nti no mebusa se na wie nti wabamu abuana enuti se ya nyai papa yo na ya mre papa yo ho dia ye nhira eni nipa nsam na obasa ya dom okutwa nso ane nan kan so wono enu gina papa yo bia obi ayeso na ode gia foforo ede gini fie nyina enuti ene masema meka nyina ne se nipa nti memre papa yo ho ituru ba bia nipa ho ahomte ufa wansana ho abufu a odofo ubabiri ukurum e wo papa ho enuti yakoso nye papa na yinshira efiri Nyankopon ho eya me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nenti Oforisuo abrewatia Oforisuo be ma meda sena machia yetiefo nyina na kakra ya America ne se de wo kan ye no hwe guarantee afọ nwoma no etinsia chichemu enkuno ho na oka asema ye mre papa yo ho da na se ya mra ebresem no ye betwa so aba na ye ka kire obi ase wo fa wansena ho abufu ampempi na no ya wo bere ukuro enene nso no kremu bone wa me ye hu kremu pasa nso na konfo bone ya me ye hu konfo pa enipa bonfo ya wonu ma bawi asenti no enne wo na mo a wo nhada ehu ni papa na so ni nyina mu no ye ka kire wo se sede kete cho be ma Nyankopon koso afa ne kransie wo ka nanu mu asem se de be ma ase akodru bia no be ma pa e wo ho san so na wo ba bone se de wo no ma na ma ase akodru bia no ma papa wo ho nipa se de nipa sei ya bone fo akodru bia no ubenya nipa papa e wo enipa ne mu nte no ye ka kira wo se wo ye papa emu nhira ne ya na edoso da ne da no da Bible ka se ye nye ne ye ma obemu wo nhira e chen woje but wo de men emu nhira no e ba wo so na emom de entia ye ka se wan hwe ye a wo fa wansena ho abufu a wo bebere ukro ne se wo nhira na efiri mo ba nipa bone ni bi beba na wa behwe ase na fe na wo nhira no ano kwan ye sinte no ye ka kira obi ase se de mpanyimfo ka se bedua kro se bedua sa ebi won so ankatia ba ko be hu se na akwa senkate dodo na nte no eni sa enema nachi eni sa nipa bonfo nachi na nkonkosi wo nhira kwan ye nhwe na yenye papa na wiase wo we no wo ho na sa wo ye papa wo ye ma wa wo ho ade bia be na wo wiase no hwe ne hu se so aba no se wantwa wunchi ma na se wunchi nkafo your first second third generation no Bible no akire so mbeba be 20 no ye papa e ma wunchi nkafo nso no wonum emenya enema pa efiri won so achi ne basa nso a wasetena na timi akoyefo so be ma ebre ni ya fama me fancy ase no. Okay, the nation's anchor obozo radi Nyankopon nhira na wonhira wona etie nyina watwere se you are papa bone hye obi papa na mu no bone empa ne fie da ndi wosoro amaya hotoso ne ani da so kase a edi adanse se wo ye papa na so obi se onyi papa ho aye na mo de bone betua wo ka wo no osoro agya no omfa nche ni kuro
Enti wo ni tumi bia so kokko sa ntokwa we biem da biara da ne oso de agya wa ya ahoden se bo afoforo no tokọ so neye me kan kire adwuma wura bi a wo promote ne wakabi no wie no de ne sim gya no kokọ no nti obi abaye adwuma mfie bebru hu se mfaso wo no sunso ntimi nya bibi amfa man se menni ni obi aye achi na afa wansa ho abufu a wo biri wukuro me ka kire ma me no ntimi nwo da no wo se sankofo maye ne ba no na watima hwe bia mo ma bo doctrine degree awie no mo mfa ne ngosi hwe ne se mo ma na ba mumu na ebia ni opeso okofa ne sesi won na eba be ye fie ye nti mo mpa ba won ya wo ye hu me ka kire ni okọ children's home se wakwa obi ntimi mfre ni nyina ye obi okọ children's home mfre ne nka me da asen jiro nti wadi tami ama ne ho se sa na mo no ontu bi me ka kire ne se ontonko so nye ne awo ye no na baabi anyina ya baabi ayeyiye beba ewa abrabọ mu no so obabua ni pa aduasa ne wo so de che otim ne se ba akopɛ bi obepie da achi bi ebi kura na wuni wo na so nchi nkafo bi abrabọ ye bi ti won no na akwa share kire akwa ye corrections bi a wo wantumi anye edimeka che ne otie na awie yi se bida bi ba wa abrabọ mu se awurade adumu bi na abaye nkofo papa aboa fofora man hwehwe wa ye mfiri won nche because wonom de oyeboni ayefo da bi adom bebu abam da bi adom bedum honhom nia yesua firi won nche ne se abra ni abra nyina obu ya bema wonyi yaye no ne yesua nyansa adi firi won nchen eboa ema ya hotoso me yehunu ne onipa sutie be no nka ye papa yo nhye eno nyi ye moa ntonkone enti ni obi ye boni aya obi yi wunu memma eno emma usuban enane wodi asade awurade ball no wosusu se obetima aye enti no de wanwode agya wo enti ade no ama obi attitude ama obi aye yi a wonye obi boni aye ebese se usuban mpa ekura wa emani pa nyina abo wudi na omaso akonwa so wodi ne aye nimu ne se wo ya adoye wura wodi ne ye nimu so ye papa wura edi amani ye nim ne so ye nipa bone ni no ni nipa bone sem ne ma meto ema etena one ne ngose ana one ne nkoye pe koso ye ne papa na so so onde obekoso ayi uboni aya ne sa ye mu no na osuro agye soja snama eguna pampem na daachi bi ubehu ne wono no ubehu sunsu aye bebre wo ne ntem aya na ade ye fe ne se won ye boni aya fo ne mpe papa ye ne mpa ye yie no da biara do mu hunu wo sire firi wo nchen omu ne tumidi kako kache watamfo foforo ne se akwa ne de nyame gusu a hira no wo hira no omu ye promoters omu ye marketers omu ne boa me hunu ba bia wo hye ne ba bia wo ne ma akoduro omu ne sa ako kache atam se na ano so adoye bia wasa akoye ne ha akwa de oye ne wienye yio edi sa nkofo ne ba abrabom a omu be yi wo kire dodo omu be yi wo kire adasa omu ye hunu ne ye wo mu omu ye hunu usu no oban na wo so wo mpesa akofo yi me papa ye dada onso papa ye dada ho na egodi ye ho adanse ndimi a me be ye boni aye no na me hu se oguso ya me ka cha afro ze hwe wo call papa we aso masi wa onso obi timi tena se no aka ebi kro oba ha me ye di na asem man wanyi yaye ebi kro de atemnidie na gya ye kwan ba wo ho a obi se obi adi mo ho nkoma akyem se Sompa Asem Mpe Nipa se me ba mo na mo betima aye den aya ama me ndi saafo no omu promote nipa omu yi ye kire ye me aba mu ye nkoso nya papa na urade obi hira ye okay omuna samwa Ofosu da se enchia enananom na ewie same be ka se efre omu awura ka se efre obi ya fre obi efre obi awura na se ewie de obi be ka se na die nti na same Asem Mpe Nipa na ezu edi kaka na pramso ne me nana be bia obi a mechia wo bafo sumankwa hene woni wan mechia obi bia Ofosu on se wiase mpanifo se opama akokọ bone no na akokọ pedi akire na okan Bible na o se onunu so obo nipa na saye ne ya o Bible mo kan ko free aso na ba mfimfin wona wo wa wonti aso de ko se ni mu a de mekan ma fo nyai na de me pesa mekan na no Ofosu edu me bia ye mfa sa asem we nkosha aboa ye mfa nkosha ponche ye mfa nkosha kraman nipa Ofosu edu me bia emu oya wo de papa edane obi ana dane wen papa man de ma obi no de sebe ye beka se wo de sichire ma no de makoma wa ya nso ye beka ne se yankopon osu mu ntokwa kwa ono awade no onko be ma edumre bia ye ka akosisen wa wonsu tie ye no me de me tu fu so aka kire wo se ampa wonsu trase na dwene no ma bi se de wo de ye wunwane ye Ofosu edumre bia mu oya wo situation na babia na wo dane babia wo se ye obi peja wo free sabi nsuo ndi besi konkon so ne wo de mako se nani edumre bia ya na so ni nyina achi no ye beka che onipa da sane se
Yesu Kristo no kra obewuji yenkwa ne nipa nsema nipa kafa no so ni nyina achi no so ja soma me na meko de pese ye kan nyina ne se unipa da sani bia oti wiase bia yene ne ada ne mpataku ne ye che ye howe emu ya Oforisuo obi a woti awie bia me se sa mre obi wusu ne ti se me ti ase mo menya ma nka de me de ye nipa da sani na ka me last e na me dane ma ne se sabe me nwie woni yi ampa odi ye no sabe wakotena soro etete amangubunu ebo metirim emu ya. And so at the end of the day, there's Asem Mpe Nipa. The yeka ne say, eni nipa boni ne achi na nka se wa bra papa ye hoda. Because papa ye no, e bi wo hono ma, ya na wunhira na wunya ne sesi a. The person yeka nyina ne se odasani bi a wotie ye bi awie yi. Enhwe ho emu ya de nanso, ye woni pa bi wo hono ma ennam obi so na ma enne, otimide ne sesi ne busa ye me. Na emu wo kasa kura na won kai sa nipa no. Ana emu ya ya besa wosu nipa da sani nso sesa Ghana ha special yekumasi ya nipa bi de omani abomo safo hene nipa na o meki ni ma o ye hero no enne won kasa kura mo ni din sebe obenya kura nanka wawu sisan wadwen na muaw na sebe nyankopon akatua na ehu chen sebe antoa na nipa nim se sebe nyame itua ka nyame de ofabua wonto ntem ayekasa ti obi de bone di ni nwia on kai sebe me makasa se me se Ghana ha se wo ka chiro bi se di nsuo bo obi dua wonam no polikura na ne yemahye no ba wo ka chira se nyankopon tua ka wonam no obose bi ko nyse nyame akatua sebe nyamai na esu nyame akatua esu chen bibia na wonim na wonim ti ebesre obi ani ni lemu obi ye opapa ana obi suo de ko hwe nkwa sa nipa kro no mesrew emfane nkɔ hwe wu ni nyina nkɔ ne ne sabidua ubu a etobi so ansa na kwankwase ya anya ne saa ni ase de bonia ye de a ye nyina no eti enne saa no ma we enam so ma obi bua obi a de obi koye nipa binti ana obi ye ni nti wose ne menam wo nipa da sene ama ne nipa bra bobi e de aka fom ye besere ye nya futuo so ne nyina ye mo boy ho na ye hwe de Nyankopon de ebesi Oforisuo me da ase. Okay, 0551 931 0551 931 yen kon homa so yahwefo ne atifo so ewobi ka ewobi ekire emma nipa bonni bi emma wo mre papa yo hu 0551 931 0551 931 0548 931 na yen kon emfa enko yanim enne ade obi dia ye obi ntino wose me anya de se papa me school fees me tua biem na okeka nyoma ebomu a enu ti no ma ye mre papa ye ho efiri se papa yo no enam so ebema uyedie unhira en empo wabawo ni nyina da atumi apue enu ti mre papa yo ho na nyoma enko anim. Hello, good afternoon. My jo so mama baby afrefre wudin. Me pa cho me frefre Obuase dinkra. E fre me mata. Mata yenti o. Me pa cho mo fusi amodi amaye ndi otunfo Nyankopon we nhira mu fi. Ta papa ye mo modie. Ko ni na me ni ma ye bie no me ho. Oh. Ta papa tiro so aboa me wo kwan de so me pa. E fan se papa yo we se wudi ni pa bi achi a wonya papa da. And you want to make all the time, and papa, I and I'm not going to manage as a sound to manage a little bit. Amen. Hello? Hello. Udin baby afrefre. Good afternoon, sir. My jo so katachi. Make us free dunko. No okay. Dunko no fin. Yenti opani. No program no ye papa. That's the one making me be more 34 years. Me share mwa mapu nipa. Awa sa siswa. My book masin ko han masin ko yegwa. Meka 2 days ska 2 years 70 minutes de bia me frene ne na machine say na me yale na den but say nyame sure wo me mu a na sa kinyezi because ni pe ko mo dun kwan we o na me yale ma fa finish this
I'm watching 10 million. I'm saying, at the end of the day, what you can I enter one. But in the people we have him. But we also have a panel because in the share papa could see and fee Yampa. The machine of which one. And in question with the money. Okay. Hello? 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 Good afternoon. My dear, so Udin baby are free. That's your friend, don't call because I feel I'm watching. Yet you. A chemo, a year, a damatino of Futia, Muti. Futia Muti, I am my papa. It is a new party. So why am I quite sure to get your Mokaya over the Damascus? I have to move to get the year. But the Abokra, where I am so. So, if I comment, then you can implement I offer some apple. You may threat them about United. A moment and a swap, we are glad that you know when Timo. Now, I double the cut to see you. Okay. Hello? Zero 551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Udin baby are free. But I'm a cafe if you Papa yintio. We are there, Yamaha. Now, a foot ram of the mine there. To see I'm a da, a form have me team, we are boame pa. Now, many be in your police case. Emma make a bossia. Aqua, ye many 2 years. Makwaku Yinaba. Then same for the me Ubishia mea, or so be up to my drew. Me kumukumu and Emiliana made a boan. 1 or 2 months for baby, or say to my drew. May a madam cry, I made the new police station. Into the Mark Mama, your foot by Yadamas near my family. Yadamas. Ranity, the Agosie, obey Papa Beam. I make us a foot ram of the Mayeno. Aboame. Not just May Papa, yeah. I can imagine say Busian Mupa, dear. So be what train up a one a dear. I come in with him. Oh. And so a foot ram of the Mayeno. Okay, Nipa bon for me and Nipa Papa. Ayasemu. Hello. 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 Baby, I'm free. Udin, Mama Yama, volume no call from Wadaroma. I'm a volume call from Unikomo. Meet you. Me pacho Sompa. Asem Mpe Nipa, yani abewi ano, kusi mpia nso. Me pacho. Hello. Yes, you pa. Me da say. Me say why are there pa? Me tia bi da we na me tia bi. Me da say pa na mi kunu na me mbo mi din. Mi kunu na me chire mu achire. Mi kunu me ne na tia so. Bibi eni si sia o de me na mo say mi din sama me ne me ba kwaje bosom. Ya kwaje bosom na. Hwe number no. Abetu fia. Hwe number no mam na asem we mu odu. Yeti o maame. Ya kwaje bosom abatina anti o to firi fie na audience o say e di sa me so mi bosom kwa wo fie ha. Na eya pasa mo akwaje bosom. Dabi o. No se mu din kwa. O say e di wadi akwa asoroma be fie ha be fe. Isi ase odi name one baby obedu bia o kan ho. Kawa koma to ya fa number no ye behwe na ya ka ho asema ma wate. Ma che me da se. Ni guase de mfata kani ba ye behwe. Na ya pa koma sibra ma. Hello. Hello. Oh yo. Hello. 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 Baby afre udin mame. Hello, good afternoon. Majoso asante bapa. Me pacho
There will be the me papa ya party. I'm sending you. Oh. Me say many of them, me ko loan, na me di maudi. Me di man so on your business, I said your business no. So can I go discani na like show crowd was over bomia. Hey. Inti ama me di papa ya party. What also on family sika mame. Me na me chia low at your interest. Oba ne. Achina enti me share kra ma papa ya kra de me se ninye biem wo wiase. Oh. Hello. Odi baby a frefre. Good afternoon, Fifin Kwanza. Yetio. Papa ye de se e din wo wiase. Na ni paso e da se boy wo se wo ye papa. The mestre ni anu say o ma ye o papa na o de boni ti o mo ka no mo njai enye so madam for back ya me yira wo at the hospital hospital bed when you met you amakuti ama you see what they made to blacklist I just o he di pakura no say we ti hu adwen kra na just our friend na unya no just Sikani, my friend, Sikani, Tina, my friend, or the matter blacklist. So that yes. Oh, yes. Message and more, Nipayo, Papa, no more de Bonito or Mocano. Especially, who will be Manaqua Bridge, no sign of Bonnie Chiaoka. Okay, last caller. Fabako. Hello, good afternoon. Majo Sokatachi. Open your case here, Medianic Bezes and Midio Bossy. Okay. Now, in the machine, more about Juma Mobile, Jumapa. Now, Cassamas make and say, and areas we didn't catch here when your papa. I know Quassem. Papa, the papa, when you be. But Bible, some of say, oh, your papa, when you to your money, Uncle Pong. And you know, a future kaka, the Dibama in say, Mamma Yen, we are no papa now yen. Can say, Unya money pana yen, papa, your money, Uncle Pong. And you know, Yen Tien as a child to them, any future of their minds, your papa. Na papa ever continue any other papa. Near the American, I mentioned my wife Edna. No team program the car. Okay. Ahani ado ofre no enyina besie eno ti ena wiasem wa ye kanyina ne se emre papa yo se uka se u didi etuo aye achi a enka eno ti no emfa de obi aye a etumi aka wakoma ahyew emfa nkuso a obi so ekoba ne sa wo yiedie ene unhira pono enyina mu ebetoto efiri se nam papa yo so ena nyame edi hira ne ma kama yemfa futuo yi ebeboa yemfa mo esirim emfa emoye bra kakede yakwa kwanim yakwa sokoma mpon yakwa sokoma mpon bra se ansa no difo awuram yakwa posi ni ba ne ho abrante ne we na yenko emfa nkoyanim kama enne asemu eba anu odene eduru baby aya na manfo bi do modwuma taade eduru baby aya na manfo tumi bi ekura wo mo na wo mu di sisi afoforo bi na akoma anipa bi wo mo fom no wo mo wura ho eno ti enne ye kwa so koma mpon posi ni baby ya frɛ no adiza adia waye no anu oden papa anu odene na media menka se de apragrawi ano waye no eye ena menka se wadi fo sa na me se posi ni ba adiza no de ono so aye no eye anase nyenemom kiama mranya adwuma yeah we stand for peace emra ene de ye adwuma eno ti kiama mra nya adwuma so de mra na kasa so nsem so ye posi ni a anu odene papa na yanko enkoyanim yanko enfa enkoyanim kama frame manager bra na onye presentation no enuti sabre the general manager of Tawan Media Company enkraba no directives na yedi so the general manager of the company
na omra me presentation on famae ye call Heroes Park na ye ne nkoda nyanka ekodidie na sede ye nhyehyeye mu no esiko ye no ye ma wo mu enuane ahodo e de ko wo mu various orphanages enuti sabre no toto no a na abaji wo mu check ye e de eko na efe kwa ne fe ne sei enipa a wo de wo mu beba no eso sika na ye de ma wo na me kai se sika na so pa for me na wode nkoda nyanka 400 emu ene baaye basimienu na efe na me gina wonam se enti nkoda nyina mo maame no papa wu agya wo mu enso adwumakuo ifato ne ho se ye ne nkoda ebedidi na yanom na yasre na yadi agro na yasa omanfo ehwe Sompa TV ni nyina hunu se saade no ekoso. The general manager of the company, Mr. Robert Owaha, na onye presentation no kama sana nhyehyeye no tie if we say Sompa yesi ayeyo sana omuka no park ne so say Sompa yesi ayeyo manager akwaba ye nua bibia boko de wo adwuma nhyehyeye mu no sede ye ka se ne nkoda nyanka bedidie no ye koye no akire ye ma omo anuane ahodo sikapudu pm say SOS mampon mampon for na ba so come and every as one am we posting baby one am ikuri manager yentio okay me da wase pa na me chia yeti for ne ahwefo nyina sana one me no ye de dwumadi bi share so that was 6th of January na ekoba ne say nkola no hwemu no ade a ehia say wose etimi ede ema ye ni koho yi nti aside dwumadi na edi ye ne nema ye che nyina na ye decide say every home be on depending of nkola dodo a wo de bae no anokwasem no hwa na nkofo bi emo ne nema no do so pa chen bi mu ni ade na no cry presentation ye no timu say man no de nkofo almost about 400 plus na bae nti ene de nso no edu SOS so na e ba be ye presentation amom na se na onim no so mpa ye kan ye enemikra check bi wa ha SOS mampon for dia na check near 7,000 Ghana cedis and away na me statement bi say me mpese ahwefo na etiefo no be feel say yen sumpa na yede ye mom sika nya yen na mu wona wo hwe yen ni wona wotie na mu ye donation no to sumpa chede no na donate sa sika yama home na chese ya hwefo ni etiefo exactly sika de baye exactly na ye de mom intino say mom wo fie a mo hwe mu tie no se mo bompa ya ma ya hwefo na etiefo no because mo na mo ye saadi ye de aye mo say medium amodify so ba ye mo hondi ni na ye de mom and expect say scale so ko hon mo so de be hwe aye ne ma e be boa nkola no ehwe mo ni omo nkoso intino and they me present this scama Loretta okay so thank you very much mo fanto Loretta okay so be kasa Loretta check na be de na woka the check okay anyway from SOS Children's Village Yaw Osei Mampon ye beda Sompa Chede Foundation na jumedi na efe ye di agro ye didi ye nom ye yan coffee sapai anyway masama 7,000 Ghana cedis obi biara will donate towards this foundation nebe kanesi yakopon hwa no na enso hwanso Yaw Osei Mampon it's obi biara pese obaye home nebe hwe se na yenuma no yesi ye na obeboa ye nso so obetimi aba yakopon hwa Sompa TV and radio for organizing such an event. Thank you. If you bedase se waba amana yefe why manager ebedase enti se wo hwe TV na awie yi a musika mo de baaye no eno ene de ama enkoda nyanka yi eno nti afia yi womu se nyame domboa ne da so tenkom na nyankopon maaya na se ye ka se Sompa chede a na oso odibiaba ye ko computer so dwadie emra sisia
number 2. I had to just say so. The free screening. I Thank for that. free screening also. Yeah, Sa ebano ebibidro ayaresa ewo mangane mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase. Say ni pedua mu yade ene mu sa yade ana sa yade bia aye kwanko na odi echi na wonya anu aduro no. Ye se fabra ya hye na ye ntoase emfama wo. Ye wo pechi number 2. See what at the junction for taxi nekasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex. So we chichi and a wo ba so a amane hawo adam se wo pomodinti yes baby kama se beda na je ayaresa. Dank Natural Healthcare Complex autofi yo eriamne adefonu a wo hwe me midilane odifo Samuel akwanchereja ebiaso no ebeyi kuranso awale na wo pe no wo ti fa no ebeyi akayi ekada so ana otone ayento obi ne bu kwasia eya awale na wo pe obi ne sisi wo eya akwantu anase eyeboafo edien na wo abasa wo hwe me no wo pe wo hawti na ma me gina ha tuburika ni hia me awo kumase ma hia ahe wo bo ano ejaba family house ye trase na wo twimu mi nyina na me ho no asem de se nya asole cancer nko a otwera bogo umse yeri ya akafo be di echi woni echi bukuru woni echi papa muda nti no di fo bae musu de na hunu e na mutri kan de mo de tro ko chen we jaba family house o wa go wa na ko priwiti we asi e wa we ye muna wo de down ani o jaba de ana bi de wo ni ya mu bi hwere ko sia da we ene ko sia da bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa so ama wo a wo hwere no wo yinshira Udifo Samuel Akwanchereja. Here we are when it comes to chicken. The good old days are back. Why? Because Osei Chicken BBC is here. Yep, give your family and loved ones Osei Chicken. Fresh, tasty, delicious. Osei Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Osei Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Osei Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Osei Chicken BBC. Proudly if So wapo mlimu yawa tiwi otiya ewuni peduane baby a sai sisi okon wachika sai ana wachinam otwase onayi sifom onayi muno anase wonantu baby ada eya no one family clinic etu no wasi kose nam yaw ana yaw kwa no betreat ene yade kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert ede bibidro mfidie ayaresa kwan ahodo pi ene hwehwemu a emudo ebeji nipadua sevo de we de fi anantie ho ye neden emfre one family clinic ye bre fi mehwe yade yentu sheda yemfa yade nche fridge enti emanen count once hwehwe kira kwan ewo kumasi patase asenfo so muzama junction hwefupra so new market suedro ekwamko barrier mankesim asumdwe fi fre 0248 331 one family clinic abusuani nyina yaresabia Prakasa yabon aswa ni tumedi woni pedebia kunde edna brabo ni yeba enye prakasa nku nyabani ha ban bi se omsuswa abonyono ne dia akeka hunu kra enyanu ahodo a ekwa ni mi yankasa prakasa ni se be dum ni akeka bodi afa be fu kwanswa ye prakasa powder prakasa powder sisi pedia na ba kwa ahodo no ban afrimpani yade ni ade ahodo pi fa enkurase de ma ba ko frediane anopani yumre anafa enkurase de ma ba ko woni fishie yeti anopani brain wobra odiwi ubenya prakasa powder to kings walkeba ni heroseba akra okesi drugly deni heba kumase mensa takrade mose pharmacy ni life pharmacy sunyane kashen curry supermarket asantwa heba ni abibijo depo techiman sewa heba mampom etufomfre 0550 19 15-14 Prakasa powder Ayabiane Sayedru FD Ashes Sankra 2 Jackson
asamasi asantemam wotetetubafo ene yeboye ntabam asokoma mpon eho ena yedru ede na position baabi aye abraho asefem amafo the position no mo de sisi wo mo fom abraho papa bema memo akwaba yo Oforisuo bema me da ase bibia boko de bibia boko Oforisuo bema udin de say me didi Abubakar Swala edin adodo na edi nimi wo askorema mpon eye dot spell dot ene say ye na ware sana matregu moto nachi ye na eden ye na ware moto na akonya asem no ni slogan no adenti no bi nyanyi ware eye fene a eye me de eye title amafa me de ye dia otumi moto nachi oh ye na ware die wama obi asini trase dime na wo ware Oforisuo da ma mpacho da bi minya ware na ade na wo de won ye gu moto na giso obi nyan ware abra ware ebua aduru bia giso de bi ese de wakosam ne say ya wo de abeda ye say ye nkomwa Oforisuo be ma wie de mesa da wase bi makosam ne say eye 19 December me praga driver me ye adwuma wo dote inside askorema mpo dote na around be enumere be 6:30 na mi sane every spare dote aba spare junction kwana wo de ko askorema mpo no nti ma lodu nimpa ye wo mu no na ye 4 me meka ho 5 ba ko timi ncha na 3 eti echire nti all of a sudden mi sane popo na mi dru popo na ya safi de mi tia breaker emfa nti mi hwe manim no na car se di manim no edoso private car so doso na me hwe ada side na ho no eda ho nti mi tefa ho no sanka menya cross na nka ma cross mi tefa ho na me ya abewuram na me hu se car bi private car no so ebu awuram afro akọ estate junction ho no side na me ni hia ye na Oma ofre me de na menim so ye police no friend ko for mobile to mobile no sana ode me ko askore man po police oni ni shia asesai accident ye crash e wo part bay car no bonnet so side bumper no ni bonnet ne side na efo ba bi na emo akakra na mo de me ko police station 19th December anumere no by around 7 na mo de me share sales ti ade a chin ye no na ye bi beli me ena yede asem no ko commander nanim ena omu bisa isi asem ye be ndena msu omo mi ko siesie ni bonnet ne bumper no emma no de amo no ena police ni ba na diza okatem so no de wo hia siesie bia ona car no ye ne dia osu ohia siesie bia no pay bumper mo no so mi ko to ne bumper mo no na mi siesie ma na oni mi nia asem bia na wo hwe bumper no a na wo siesie na enye yie na bumper no siesie be yie nyame anim no kro siesie ebe yie into oka se on the upper bumper mo no bumper no uko Sompa TV na bumper na that TV no so no uko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no so Sompa TV sa na Twitter no enso Sompa TV Sompa FM bumper no na that TV no so no anti kosi say into oka say min siesie ma no na msi you me nkotofo from na msi you mate into 21st December na oma ne mechanic awoye ne car no waduma ebaaye me call police station na mani nyina eba hanom soame fitamu a ne bisa bumper ne bo mo 60 million na me to bumper no so me to say shares wo animu na mo say shares no so 5 million na me to no so e kan ho fixing so nyina ejeme 4 million na oye adwuma ni wenti wi adwuma ni wi kura me kura na me say oni ha enti me ko honum se me kwa kwasere ne se adwuma no maye na sisi ma ho ode nkofo anka onfo me moto ni mame na me fa nkoye adwuma kakra na me fa me spray bumper no enti me eye no me kwa na omo se watu kwa diesel ni ho na si ade ni bisa me se na adwuma no maye na me se adwuma no mawie efiada no kwa Friday ni na me wie ye na kan wo fitani ni ho no so kesa na a design from mo mama ne nto be frɛ a design no mo bisa no wa na de koma fitani ana se a design no fitani no a design no fitani ni na ba be fa kan no
me de ba na chese ono an de fita be fire e be fire na me de ma straighter e wo magazine ho no fix e de ma me nti mi wie sa ono so wan from one more man sa watu kan okodi Christmas nti more mama ne ti me kwa obi ayesi oni ho me kwa obi oni ho na nyame nchaade one day me kwa ye no waba na me ka chense my diza me wie adwuma no na akaspray no ka me ba be sere wo se wada woroma mo bona nka release moto ni mame na me kwasere mi street and on street mi moto ni mame na me fa nya adwuma be 1 week na me fa me spray o bompa no emma so huskasa Oforisuo nsi obo Osei Abo osomu etem didi oho kwasia mon kwasia sema mon de moto na mo ye na so me mentesa biso bia me ye adwuma ho nya sa na me ride moto na isan na ba next time obesi me ni so be kan san kwasia sem ni bi no me bo ni so me ho e ho no ka me bu na me say we nya next time ene ya bo mani so if se wade na ma se na ma ya de na ma ho de akofom na me ba be srew we nya atem didi nti wana ni policeman ni ba say bra wo de nya hwe so say kwan obefa so be na yi no amano no ko na ko peskale na fa be yema no ti ni 2 days time na me sa ba no se sisi ano maba me pese me be ye ko spray ka no ma no say ni spray ano etukwan me ko me de mi spray akoy na me se mi spray am de na ba ni pese o ko spray ma no say ni spray ano etukwan na me se na obeba da be no say from enene ochina ya obeba nti o na my friend be say my these are spray na ba na o say there be o mai e bi won so na ma police station ho was o mai na me ko ti spray na kra ma na take be 1 week nti no echi na me to na me say ma me mfre no na me say spray na ba na na say no car na ko spray bomb no dia ma no ye ko ne odi for Samuel ntwetwe komo simadu sumra sisi awate akwankyere ja akwankyere papa odi for Samuel sabri no menhia hemboboa no ho na odi for Samuel odi ne dwuma orofo wan ko odi for Samuel wan ko pekudu no bia ho ebe abrabo no ebe ye dinama 2024 no akwankyere nko an edi wuram odi for memo akwa aba ye ne Oforisuo Yami nipa bibia boko de sedan kanya bibia boko pa na so before o political na ya na e fedudu jabo na e fe nyame asiesie odifo adawroma amesha da ko ameko aka kire aka ameko wasumu nyina obi amra odifo jakoko na so Oforisuo said the adanse ni si koso wo me ya hembobo na jaba family house no code ni ya be se bibia wo on se Oforisuo hwe wi ase wo hu se wo ho na se opese okwo ni mu abrabom na uhunu de obeya na enu anu no abrabom na nyade no se wo de niema bi ekeka ho a enu anu wawie code no Oforisuo se edu code ni ma ohun na me kire o de obeye na okokoda so 21 days na eniema wa be hunu be hu se ei na se memete ho no se we na dimachi ana se we na dimanim ena minim me se ma me bi ba yo hu ne ma yetere omu nyina obi a ema o omu ho fepa o eso obi a awale no ayedin ma me ne ba ya ofiri achim assume ene ba ye Oforisuo o de hankini ba ye de code no gu mu ma no e se ne ma no yensa no awale nto ato se you know Oforisuo obi a o yale da ho a ontimi nya hwe oba ye ye de code no gu mu ma no wa sole Oforisuo obi a wose no otoni aye ntokora o ama chese wono de ande no wonu se obi na atoati ya no be wonum se susu edi na chinti na yesa oba ya de code no ma no Oforisuo se nipa atu ogu no so obi a wa wie school a wonya adwuma nyo atwa application wo wiase bi akọ be adwuma bi na won fa nko mu enso wa ya 2 years wotifi wonya adwuma oba ya de code no ma na adwuma na bu no so Oforisuo obi a bie school ohun obi school kakraka enipa no enkola no school na afewo enkola no ya de omukọ no omu nyina agyae school ni da oba ya de code no ma no se enipa ya ma Oforisuo de na wo hia me say HIV ekọ HIV o oba ya de code no ma oba na mka kire ne se yale na eda wo so no e spiritual anya physical physical dia me ni hu tumi kire okọ konfanochi na sa okọ semens no ma hwe ama so na se spiritual dia me hwa enso na spiritual on se da bia me ka se yade 95%
and a spiritual. Say a physical idea, bachelor of semens, herbal clinic as Coleman Ponaco, no more Oma Ayamo. Nay, spiritual idea, I am one headquarters. Spiritual, yes, soon some dear. Soon some dear, of also, necessary according to the Abbey Bibiao. Dear, how be able to do her. Nya, ye be near my switch, we am no trust me, be near my swatch. Meka mi bia wo mu bia kyerɛw ye wia na enton na wo bɔ no enton no ne de code na guase na wonton no guani mu ano no asa ba bia wo fire na asi adwuma na asi odifo sɛ wo sɛ code no trogu handkerchief white etu ba gye so to hanki ba wana obi e ba na de ekura no wo ba nye sɛ me na meto ma me bi se na nka hanki no ba na nka egu ho anko bɛka sɛ me de aye bibi oba na o ma ono akɔkɔtɔ baaye ana yedi code no gumu ana code no so me ka kyerɛ obrempom mu asɔfo nketoa no mu de agum no mu de abremen na ma pagya akɔso si abɔso mpae no na me de ahyɛ onse na ma kyerɛ de bɛkɔ akɔyɛ ɛhɔ na abohunu sɛ gakɔkɔ na so tumi ni yɛ adwuma ofosuo de na ni abre da bia me ka wo hwɛ abrabɔ no bɛyɛ yie nkuranhyɛ wote hɔ wo si bɛyɛ yie ɛbɛyɛ yie na wo nyɔnkom nyina esan ho wo ma no wo wie school nyina wo mu nyina akɔ manim ebi tutu kwan ebi abrabɔ da bia wo de da bia wo kɔsrɛ na de na de o mu bi mesere bi mfiri wo wuti wona de bi ebe ye nkuranhye titumrika na bra kumase menhia ahembobo an ba bia hwe efiri bia na ba bia wuti efiri bia la ahembobo an ejaba family house ho na nyame gya kokko na so tumi ni adwuma ofoso obi di hie bia wonti ase tumrika bra ne me bia so nkyerɛw wudi hie bia afiri fie wu no maame bi ne di hie na ne ba afiri fie oba o so wakɔ ba bia omso wawu na mso wonwi oba na mso wonwi ana ofoso me di code no ma na okɔkɔda so na me ka kyerɛ so mo akola ne 7 times no mfa nkwɛhyɛ no sum ya se ade bɛkye no aba ade akye no aba omu no nie obi ba na efida dem wo se wa hinifa no wonkyiri nkɔɔyɛ sɛ ne ba na wu wo se ba bia ombɛkɔ bia se ne ba na wu oba ya na me ka kyerɛ ne sɛ onwi ana me kyerɛ na me se won kɔpɛ na taale ba akɔpɛ se no famila ataale ɔde ahyɛ da no famila na ne picture ɔkɔɛ no ɔde na taale ne bae me kyerɛ ne de ɔnya wie ana me kyerɛ na sɛ ɔmfa nkɔgu sutrim me kyerɛ ne de ɔnka ngu so ani na ɔtwe na akora na ba ɔmo no nie so ofosio sɛ odi hyia wu wonti ase obi sisi wagye pade afiri unsɛm aniema ya bi si basa wonhunu wo ho ano tumri kana bra manhyia ahembobo na jaba family house ho na nyame gya kokko na so tumi ni ya adwuma yale da wo so a wachini akɔ hospital a wodo bi abi na sɛ enkɔde anu ho sɛ nya hospital ya de na ye ɛsɛ oba akwankyerɛ gya ho wɔ manhyia ahembobo na jaba family house no ofofo oba voter fo oba central fo oba Kofodia Easton fo oba Accra fo oba na wo to wo ye de ofosio de na ni abere na mehia no e kyerɛ ya me ya adoma akokɔ de ko jakokɔ na so o menhia ahembobo na jaba family house ofosio de na ni abere da bia meka woni mere ya pɛ bi tena na abrabɔ na ayɛbɔ no so woni mere dia no atena se da bia obi na enkomra mehwɛ wo dia wo yere kura begya wo sɛ wo ye oba so a sɛ na mema no so pɛ ma wo ye adwuma wo a wo mkɔbɔ metumi aboa wo 18 trafaku 0246 0246 0246 0246 66 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 71 17 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 19 yo kumase menhia ahembobo ano ejaba family house wodifo mekai se emire bi papa bi a ofiri jema abruchimem na wose cancer dokro ni nipadua nyina yes so kai me anam de ne baaye ampa sa tam keta chobe ma ni ofidadem
ye de ne ba ye akwankyere wo kyere wo mu no odifo na me ho adwiri mi o asem no wo kyerɛ akwankyere be 5 yes se kom de ne bantem na so no nyankopɔn be nam so wo beje no ama nei watimi asa akobiem enne wote ase a kyese papa no na ye no nwanwa so wa na tu ya na mo de ne ba kete choma de ne ba ye de na nwanwa ne se osi plane wo kotoka no no safa another flight to Kumasi another flight no de ba adwuma mu e de ne ba wo say on say watie ehun say akwankyere gya na betimi na oba ye nso no mo de ne ba ye na ma hu say e spiritual enye physical na ye physical de anka na me ni hu tumi nka kyere semens e wa skole mampon be say na ye spiritual ni ntine ho de na ye milem ho na nyankopon be fa me so ayi afiri wo so ofosio ye betimi de nkomhye bi ato so say ne besie empa ho eti no de nani abere oba de wo woni bi ye be ka kire o ye ka na ye bode titu so empa ho eti de nani abere na kire nyame ya adom agya kokko na so na de asem den se won se ye ho no ye nya asore ye canceling ko a eti uba me nya adaje na otenase ebie niema so kire wo de obeye obi agye wa japade bi firi wo nsam wo sisiw woni ba bi ade ko ye menhia hembobo na jaba family house ma me bi na asase obi ye gia free ni se wo foso na sanene no obae wo so difo me hunu de me nya ofiri sunyan na bae obi bibi wono ho a sika wono ho gia free ni nsam ana obae wo so nde won fa nkokot ana otumiri ka bae menhia hembobo na jaba family house obae na me kire ne de won konkoye papa na ja asase ni mu amara so ofiri won si asase ni so bi mu se asase ndo opa bi ordinary ye who say yes nyame ja kokko no ya adwuma awo menhia hembobo na jaba family house ofoso nti de na ni abre okay baba mfa kakra nso odifo di nso wakan nyina ze no kreni adanse ekoso papa na me de me no sa anwum wemire mfi da wiase bibi nsi kwa afa brand nwum no wonim se bibi nsi kwa da na ya na nipa ho osere wote ho na wakekare na wote ho no ohwe na me no sa me mfi ubi o biwa wote ho sa yasi beyi ekure ya atuwe ete wonsa obia ba wasi owu kredi afedi ewu wa we do video na ewu wa na do video obia ba they say the krono enimu na adodo kakra ewu wa so for dance no peje kura wonsa yesi ewu na so abotirinku ai tutu ade enko yi a enti ye abazo ne nyina na ye ewu asebe we ebo abazo ye huru me na me ka kiro entena ho na mema ni bisabe ye bibi nti ehia ne niema watram na dokoro no nti no na woto mema duro no me se emfa because memre no so ye ma obema nya adwuma ehia duro ubodi for wa kire wakwanche ne niema asisi kwa ne mu abie obi awuda na ye free na de achi na oni dasika so de uhia wani da so a obema ne be ye adwuma na adwuna de kofa bema na bere wo no enu mu ewu enti mesron trafaako because we say wiase aya kansie meme na meka cho wiase aya kansie enti wu tra ho na so obi ko baabi no wa ankra wa nche so onko baabi a wa bo di for sama ho abba me acha na kwanche na niam ekoso sa no so wa chiru nzagu wa ankra ntunim so anko baabi a akansie na ese ye bibia so obi obobo na nsan pele bi oba na yesere what he wiase hu me ni sem ni boy mfekse me no was ntinga ya mfekse wa hu wini mo baabi o munu akwa nenam se me se wo fie kura ne ye frɛ no wo se kan wo bɛbɔ wa ma obi amfi no enti body for some or ye na afi wo ye chichi ne kura no wo hwɛ baabi akwa nenam ana bamabu a wo ba ya kwankyɛ kete odi for the man no afi no ano me se fudu ba kɛseɛ pa wo de be ma sanka mete wa na me bɔ akwa wie enti me srɛ wo kasa wo trafa akwa wa me asisi wa so na sa cruise no so numa de omu ye ya no masa ma chinye bi abehewutirim nya hwe me da me tam na nso ye na ya sa frɛ wani koso yin hunu hwe me kai me ye na sa ababi bewu ana so me ka kyerɛ wo sa bere a ka tere ma de to so wede oba ma sinse wani mu ye adwuma wo sha atade e be fata wo no wo se ababi bewu ana so ya te ase wanya 8 no a wo so se be for the detail to no sa be we na be so ama wo no we de sa atem body apesie betem grantimi ni onso se ababi bewu ana so na wate be we ho onso wo free 8 no an to so aka ye kakra bi referee na hwese ye onso gira wa sa ababi bewu ana enti so ya bosu mi mienu no wawu a sa asofo no de yere endi gwa katache media men me ka kire wo samusum betie mi a sa bere ya baabo no kura kan wo se ka obofo wo mrante birim
wan ka sa ka obofo wo bra wo no wo so checheche na wo ka obofo sa bra football kwa de ba ntimi bo de betimu ntimi ni me say Oforisuo me just sabre ya na say nipa etie no mbo difo ejaba family house ha ekumasi mfimfi heye wo me kasabre wa kasabre be pewi edie no ado so isi ani han ho wo se wo betena ho a wo so ba dukro me na me ka kire ho wo mu no yesa ha no mama chinye ba otirim aso akọ bia afese ba rensa no wo mu ma wi ache ne mra o ka bibia na otiri yese waja me kota waja mase ka to fuma nka ma oboka aso onda de wonam enti mesrem ja chinyihunu no ja ba bia watena se asabi uye obi a wo kra chini a wo ko soro pa se se yetima kan ko wura ba bia wo tena wa yesa anajo na hosore enye kwa obi a ma me na obo ho ka wasa be na amabusua no enti mesrem se odifo se bra bre no no obo ne bra wi na nka opedi ebiem na so onhwe e ma ne man sei ese de beto ye ne aso di Oforisuo se wadamfo bibi enti wanye yi a uhia ne ba ye se wo cheniska enti odifo so on trase masa ade ne meto nipa so enti bra komu amusi akan se wo konya bi obi ho se o me ma me yam ne esi ade ye de ne an ye di me dia eya wo dia wote ho ade dia ma obi enti bra be pe akwanche ne ne fa ne magu akwam ade a ye wo dia bra be ye de enya wo dia nsi odifo obi ho hwe oba akwa bi utan taxi was one am ka kire no o se David o se na me hwe na we jam no o se David nyamia o se ne ge anya de was once akwa wo kan bi o kwai wo bo no ndia no akosi ukwa enti me so sa adam no nkofa ntuuti mo ba odifo be kire akwankyere na oba no abewaru kom o de dawfom wo ye be ma wo ye oba o ni nyina ba obe kire wo kwai wo tonade de o pese wo ye bia o wiase a o pese abra abotenfo adwene nye ne nsa na nyame bo o wiase bra be pa akwankyere ne kwa ne mie mam ne kwa nketo akonkwam kwa kase ko wuom ukwa agiu na ntwentu ba ye kire adeketo bia wonyini me so brodifo no hwe okom na wakwanche no ennam na afegini from na obo akokora na abrewa a udidi enye yi otom bo de petim kwa ntimi ni abria na so ba odi Oforisuo se bobobo Ghana for bobobo ye de nsa na ehwe Ghana bo yemko me omro fa ketua bi so so ebe na America no bo be na nimbo oni bobo bia me na wo ka kwasa afran bread na bo sa anyum no Oforisuo so on de ye kan udi akwa we ye chia de wo ba kan untimi nka Oforisuo on de wo mu nyanse no di forecast ko ashentem ni tina na we wa ba de we de ne ko magazine mako ni tini yama na so Oforisuo me ka se fie ni ho asem we asem hia pa wo ma me nkasa asem hia pa ni ese ko ashentem sa mami me nam de ne ko di fo ne bana yira e ka na mami na bono na nyasem ketwa me de ne kokrosi omono na de me koi me be oyare ya che e kwa no di fo sese fa Natalia akra ne she fa na bra odi fo akwa nche kakra bi na danse ne doso na no me se me ne mami fo mienu ba kokra na ne omo frikofo odua no ho ba ko ka wo UK one me kasa UK se wo tie yen no nde ni gidi e kire se omo odi fo samra ho ade bia na me kasa ade bia wo ye bia won fa gidi a wo boa de ye kan nyina wo ko na otinyim na me ko ba bi na amoa me nti haya me kwekwe nti abeboa me obuo ne san won ka so bu ho abem de me pese me kan nyina se ye kura ye tie yi wo de wa asem bre Sompa Asem Mpe Nipa na wonyi gidi we mu a sa gidi na oni enu and ode ba no enu na abasa de akọ iti de pese kan nyina se ampa ewom wa bre wa kwon na baabi ya ji usika anye yi ampa ye gitum nanso etire ntie ne nya kyeswa ye kanfo de amam se ko di for somewhere ho akwancha ne anezo ba wonim ya na nipa bebre pense me ko baabi 7 prayer ka se me fa nantwie mra me ko baabi because Ghana ni bia pe baabi a oso okoto aduane a hoya glasses mu ne mo de sin kwancha ne yese nye de ebi so no so na de cha kwancha no kwa kakra bi no so me ko ye no akwancha de me kakra bi anya adwuma we ugidi anye nkwa kokore amanfo ye no mo tikro mu a yes 7 predators omo wa chichi ni pinchen omo na sabu ko divo mu ebu faso anti de bia kasa asem wo chose odasani bia wutie yen ni unamfofo atom wadi a che nyesa na nyame bo wo oba bibia bi wo bi eto wo bi na ntu wo bi bibia hofa wo bi nanso be kofie bi mu no na ma egu onya sam keto ne gina wa na oba bi twem no da ne cause we da kam na me namfo da bi nya o hyebre no
kone ko hwem maami ode ne ba ko sirim beka cho difo se obai me se mfa ne nko was me cruise one penny me fa na mra was obetim de akora na kona akora no nsa medu kumas ampa o mako ba ekwa so na akora no ebewuye etu mebi ho no ma ye ka kwancha asem kire wa emfa hu bebi awko wa wasem wo court ya traso a enko yi asem no fabro difo akwanche na keto bi wasem mpredua sa obi bia bodam wo na dwan kese odeda fie ya boni chen mesi ko ne koyi ni bra kwanche na keto bi na fa ne ko ajaba ho maka cho se ajaba ho no ewo manhia ubusa akura obekire wo odifo somewhere de okọ ma 7 pedras onto sika ngui odifo ya fa mane tudwa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumasi menhia aheboboa no ejaba family house ofoso ekira nyame ya aduma jakokko na so jakokko dienani abere no mrɛ dienani abede na watwemu ni nyina ye tenase tse Sunday na ekira nyame ya aduma akokɔ de ko nya kasa jakokko na so eti dienani abere na mehia no obi amara enfrɛ phone so sɛ bompai ma bompai wo phone eti sɛ wani abere dia ofoso ya na de etiere sɛ obi tumi firi bolega ebe se ne kɔ nkran ekɔ visa ne elfi so no na wo firi bolega be ja kwankyerɛ dia sɛ kwa wa tena hɔ na wo ma ni abere ne mra ofoso ye kɔ de obi a ɔhwɛ bia echia wo apostle kwabena gye also what ya squad club in Janshi so echia wo bebere obi a ɔhwɛ lawyer de Sante mam sɛ wam nyina obi a show ya chia mam sɛ wa mam oti eti wo sɛ aka kakra bi na bibi aye fa Mr. Yawan Mr. Yawan Ponsan ni pamfeli Sir Yawan Ponsan do afa Sylvester Ponsan one ni nuaba Nipa ante comfort mo hwim school Johnson Tachiwa guest house and star ho no nyina ayo mu dia mu ka mo pa chem okay mam che bibi ni black man so yo ba papa ye no me ni uja fu mi ne ma ya hwe o mo wiase o mo afie no okay odifo Samuel Prayer Council Center na wote ne nka no ya to ya dwumadie ne so na dwamna udi na chi dia o me nya dia be koku asentemo wa ya de koku asentemo no ke dwamna office no free office no free kekere ya kwa yanim ye otetentu banfo se boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam form enne ye form a ye fan ya no ene asoko mampon katachie enti sabre no bompa no wa ya ma na wie aka spray no nko a bompa no ma ya ma na wie aka spray nko a ena me dim spray akọ no se mi spray ni mpesa nka ebe fa ka no ko spray ma ho no ka chem se no woni spray ya ho na ni spray ya na tukwan ko di Christmas na mbisa nse da be na obeba na da so no ka no nie bompa na me koto ni bompa na hye nim no nyina wo na atoye na me to complete na me to shares na wa ase no me to ni nyina na sa da light na e wo me left side no na enye hwe no for so me se me to na me se dabi me nto ne nto china if it's a light na empire sa pai dia anka meto ena enye hoso na pragia na boy e ho side na e boy but anka light no enso no per light mo no sanka me se sani two light ni nyina na me se dabi me nto Eltinacha se bompa na e share ni muno de auto set me to set na me pese me busa se sa bompa no a o ayi ni bom no na ye beyond repairs o nye siesia enye yi ana na me nim se ne bompa no mo siesie ni dada nti me koto we na ye ba ye no a straight for 2 year no na me hu se ne bompa no sa wa siesie dada apaya mama ye ho adwuma dada de fila ye na omode aye de afixe enu nti na no o ka se on pe siesie bi mo pe bompa bono no okay
And until a man can't say, I say, ope bompa mono. Because now almost a numpa, Mamma Kofa bompa nebano. Now, almost say, bompa him say, me barber repair. Almost I'm so there be bompa, Nedia no, or the boom in ye. Not just an Indian a crown, no teams and no a dada pow. A dada pa. A dada. Say, dear Nessie, a tribune. The SCH say, me can't say, Mamma sprayer and co spray in his prayer, a 2 coin, no be banner. A woman now watching, and I'm a friend in Drechi. Sema these are meant to one can spray an abana, no say waba. Now spray and say already 1,005. Now I feel no spray bomb panon kwa. Bomb panon kwa names are scratches and then wobo net no sono. Already 1,005. Now me pa me membra or office now on first spray and a number no mame. Ampa me call me kwa spray and a number me ne kaso so ne mame na kan wi. Na mame no crop on the boy chance no asle so amano dia about 1,005. Let me say no. Born a boy chance and or Sikano Dichel. One can need the answer. So or charge my men, dear chance, no, my men and I am an abijina 1,005. 1,005 for an obey. Say, go, bro, 1 young she was it debut on your way. Now, saying, Sadia, my desire was 1,005 for dear, my mammy sprayano, and Cospo, I said, da. And into the mammy, was it da? I don't want to spray and it me spray at dinner, a be obey spramano. Into one man found and co baby uncle spray. Not just say no sprayers na kwa mienu wo sprayer and prosi ni ba no sprayer na wo sprayer no so obege say me sprayer no so obege 500 no obege me tetisika 5 million say adwuma kro na and these are police ni ba no so sprayer no so obege say obege me 1,005 15 million na me say me ntimi kwa no wa ekoba sa posifo no case ni wo nsem de no maka omaka hwe because you call Koran here, Obi and Kawe. Na Shia, ne Akasa, or Canada, Namede. Asema ye can aso command pomposi for no commandant or Yahweh. Yahweh. Commander Yahweh. What Nasam no super and dear no can first Minania accident on net name. Dear no can on the Bissam says, a benny day. No, I can't say, my design can't say, oh, here bomb pamono. No, I can't say, okay, may Yamano. Yen ni say time waka ni bebo mu no MTT di fo ho mbesusu ye obi amesusu from then obi amesusu biem na ne be da hu say ono kwa na crosso wa na crosso no obi amesusu ene ya chi otu ma de chen ye chi ma de chen ye etumu ko commander no office wo kan say ye ko commander no office wan ka hwe ne de so obi say si ano case ne be nden ena me say on sir my diza ma me say o ma me ko siesie ne bompa no na diza ne no ka say dabi o ma me ko siesie bompa no no hiamu no se ya metomo no aye ne ka ma no oni mi ni asembia na agitum wakotomu ni na mekotomo no eduru spray ya wo si spray ya nko na se wo spray de ma eno na me menti asem hu se eye sisi kwan a me de bedam ena no so ka se mo fa pragia ma na hu skare na kekoye adwuma kakra sa na nka me fa nkoye adwuma kakra na nka me fa mespe ono so wo se da Pinsu kakra no ye basisia the sciatica expert at your 21st clinic sana meka chiro if say sciatica no 21st clinic na me hu say ya de be friend sciatica wiase man nyina ama ne ho abaso bode eno ti so ko 21st clinic ya sciatica FOCC usire moto ase akosu nase no sa ya de ntim ya de ye papa na 21st clinic say wi me kan cho say ya de bibre bia de fruit nwa no kosu nase obetu ase no asaw ya de ama otumi akonwuma so laboratory ne scan ne massage ahodo pinu a wodo befam abaso body awagye no 15 branches asheta Ghana member babia ye kwa 21st clinic ni go tu ya de ase Kumasi Yahwa overseas Alpha Radio Chemwa Council Quarters Court Junction Domi Market Accra Sunyane Nkranza Techiman 21st clinic osinyimini 0540311311 0540311311 mizo drink no bia babia so sa na 5G meza ababia
so orofo ye pebi ngu ye frigim bronya biri wo mom tobi no e kire se esoma wo no pa mizu emu eda ho moton sa na 5G miza no se wo honam ayo ya no emema ndi adanche kura se he omo boba omutimi ye adwuma ba ko no de mema ne je ho no omo ye manu ya kono pa manager Daniel ewo 21st Kenneth yenkonye kotobi Bikan supermarket abawa ewo anomanyi post office ebenya bia to ho Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University yenkonye kotobi na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni VIP car park no ene di ehwani mu kwaku achiri company limited epo mantamu 0243329414 yenkonye kotobi KF Kinju Enterprise ewo swame ha 3 Herbal Center odi 3 Coco Capsules Coco Master odi abedwa so rofo yenkotu ye Coco na sewate Kolinaka ba Daniel ba Mr. Ebani Apidank 0546 107 0546 107 107 Joy Cam Roofing Company Limited yenkopen Chelsea papa na yemfamoye daso Techima na Krasu nyane wa Kumase Bogataga Kaswa Tamale Joy Cam Roofing Company Limited orofo yenkotu kwan ye tukwan dia na Express Group na yakontu seminada etumi akonkai 0249 000 na nyoma enkonkai Breso A1 Ventures Allison Soap Allison Ointment or help me no abedwaso 0592145024 yenkopebi ebeboy pa Abe Herbal Clinic Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cells doctor Tanoso patapa then amamia be wo 0243345392 yenkotu yade na se na enyoma enkonkai emfa emayen na sabre no enchiri wa hyewa aba no ekire se maamia diza prosini ba no se onua ewoli fitani wo ho abrantie so woni fitani wo ho difference ya ewom no ano odene abrewatia ene prosini ba waso koma pon adiza etwetwen komo yenko tie bi mra sisi ya me pacho me dia me ya complainant si mo fa CID ne number me na me ka na wasai but enye me na me ye case ni you can talk to the investigator but investigator na catch me say onya oma wan kasa spray and spray man me I have my own sprayer car mechanic bibia you have caused damage to my car. Miss Prayer said budget this amount. I don't want any kobo from the money. I don't want his prayer. I have my own mechanic doing my car for me. About my course, na if I say a bit. Little on the spray me car, mammy. Me Asem sister. Spray me car, mammy. He's good to go. But I won't say me, mammy. Answer me no more that. Sister, Debbie, sister, I can't see this from infant. No, what funny for best seven or Mugua did it. I seem to did it. Funny person. I seem to offer any person. Name would it. It's less than Mochia did it. You'll be very careful. Yeah, talk on Debbie, I can't see this from infant. No, may I make a mammy on the bed. Nobody will come and talk to me and make you sister. And you won't find out there we are two anymore. If nobody will talk to me and make you, it's so full of sir. Let us pray and then I'm on the name for can so fine. Then issue. Because on spray can in your mammy. On spray baby, I was saying no mammy, no funny baby. Daddy, me more that. Then I may throw. Sister means you touch on why why? I don't know why he's dragging this issue. Or do you call baby? Or call baby? I want to know who trying to I know you're one of them. It's simple as ABC. Somebody called me earlier on. A guy called me earlier on this same issue. If it's a message now, he can take me anywhere. Me say, I'm not ready to say I will spare him a first one. Debbie, sister, I'm not a bad person. I'm not one is saying so a bad person. Stop dragging the issue somehow. Opa Uncle Cancer IGP, you know. Opa Uncle Cancer IGP, they call me, I'll come and talk. If you take me to wherever and they call me, I'll come and talk. The guy is he's getting on my nerves. He's getting on my nerves. When that's all there, okay, Obama me bua funu pa ma metia bo voice no chimko animu ababa wano kan asem bi ho
prosini ba no wo ka asem bi ho fato sa side wo say opekro mfa kwa IGP ka wontie me pese amanfo ho no ekoye flash ye mo ba ko ma ntie asem ho me ho no hu ya me pa ho no hu ya me wa pa wo chimko animu amenya sa version no wo so opekro abon mfa kwa IGP ho kasa na anye me de kasa we di anye kasa we enye yentie noke baby, I want to say no, na mama, no one baby. Sister, me ni moda. Rana mesro. Sister, me see patrol no why how why? I don't know why he's dragging this issue. Or do you call baby? Or call baby? I want to know how trying to I know you're one of them. It's simple as ABC. Somebody called me earlier on. A guy called me earlier on this same issue. And he's a message now. He can take me anywhere. Me say, I'm not ready to say I will spare him a person. Debbie, sister, I'm not a bad person. I'm not one is saying so a bad person. Stop dragging the issue somehow. Opa uncle cancer IGP, you know. Opa uncle cancer IGP, they call me, I'll come and talk. If you take me to wherever and they call me, I'll come and talk. The guy is doing his getting up. Okay. Opekura ko kanchira IGP. Ayasemu. Omna samu. Yo fosu we dey asem we no in fact enoma bi ha dwen kakra na wan hwe ya na wakoma fosu de dika no yen che atiefo ni ahwefo ya besrew de ekoso nyina no obi nka sesebe edume bi apragiafo no Canada de tameboa enoma bi ha na edume bi omoye no ye na yete en support because ankrofo no ye me amte yi ebi abom cross ne ade a wokase ho dwene ho a nanso ofosu edume bi ho a ye besre pragia eba ye no obi anu ade a wo chanso e ko basike kwa sebe pedro a chanso etime boa emrebi ana sa pragia no ye hwe na nya Ghana nko na pragia no ewo eboa na omu twine edume bi ho no ma sebe pedro asa ya na anoden enoma bi omu ya anoden nanso sebe anya ba ofosu ye nua ba police ni mamenko o kan sembo si mitimu nya den na ne senitimu oden so de ne nkenke de ne hitla kramba e wo kwan bi so ti asam na wo ka no ade apraga wura ne ye no wabubu no ho ka sabin pred obi a wotie yen ehwe ka ne shares no a ebubu ye ne ka ne shares na nkasa no na godwo dada na abubu dada ane say rubber enti no sa wohwe na ye sa kososo no ono ankas na e bed woni chi mu sese wonya foforo ene eda ne ba bi na ja abrantie de ne ho akote eye nyame na bua sa abrantie kwasa bi nipa kora na anwu na ekoye sa fine oso openade emom se wo abrantie spray o de ne koye ye busa ne se foso busa so so obeje se wo se 5 million se benya abai police ni wo kai nye no nko ane ka afitafo wo kromu a ana sprayerfo wo kromu a aye kromu ye wo ba bia sabu ko spray ka fu ni nyina no ye ni ba bia ni price wo na no ye nwia bi wa ko spray ne ka 2000 ka ni nyina ana we wo shaka shares na wo kan ni ade no nko 15 million na sabi ho na nunu no ho ono esreda edu mebi wo a sabi nipa wayamfom so a de pragiafo ne ye no ye supporto nanso sabi preduasa abuabi na no fo so ye kwaye program a ye ban okay ye do traffic man na me patru na me gauge me hu esai pragia na me gina no de me ko ye wo de me ko de me bai edu me bi nipa papa o wo de me ko de me bai gina ma me spake car no me twa ne ko so o da bi hu na akire na mabo fa na me ni TV so na me oni me TV so show if ase drum me bia na sabi obi afro nim ne da na o ka kire nse obi obeka bia mintie sister nya de a eka 2 cedis kura meje na wi awasa aka kire nse obe me wo se bu ne pressure ne bo se wonim na wo sa keka ebe ma obu afu mo enu ti de wu mia no sabi bibi ha na wonka okay anu ne problem ya besre ka sabi o de ko ho no se de ko IG pro e de nko an e de ade abrantie adien waye wabubu no ho ne pragi a ode baye adwuma de betua sika yi abrantie kwa wabon ho mode wakọ nanim wato shesa ma ka no kresu ai sai mo no na wo se
for wabasra for mame ne moment konsan famra na me pesika kakra fa me spray na wo se wo de wo spray ya wo so obaji 15 me of so me de me na branch hotel ya me ka che plane onko pebesia na wonye ne ka ma no na wonye ne prague yanko de wo chire de nyam na meka na okay Ovalumba Ovozo ba me brother nyanko ponchira your time ye bulu to the hard you know say the case we mu da ho ne time na mo akura kuro ma wo pa adwuma nkwasiafo wo mpa e prague ya me kansa me nka so mu nyina ye nkwasiafo mzi adwuma nkwasiafo ye mo wo mpa ye prague ya wo mu bia jimi dodo Chezo pakisi nipa wo tu asima no light no melo no ehyem ukokasa ya so no odi watam edo mo adike agya hi bi wo madwuma no mo ye ndo mo yade na ye papa kuro munya kamafo be no so ma wonsisi wo bi abra onim se ye na kwan no edi pragiafo na bi nie we buronya okope bibia bedi osika onya ye nyina odi akoboka awie one na yire ne mani an ya saje ne machine asi baabi no fosu ye musa question se an accident di CMTT fo betwa ni ahwehwe ni odi fo u police ni na asam to report ni wi u ja case ni ma CID ni bi no watena baabi no atoto di nko no betoto amana koyie ni nyina wo kuro ya no wagye ta woni ase na ya wie be ka se otrimu ne wo ye trimo dimfo my name is the nation zango of Bishop Luma me na me ka chem ma me ni trimo osum papa sa posini no wo he fama mpon ni trimo osum papa Adiza ya ka se we wudini na wo shema Adiza asan wo ye wudini hwebom patantan ya da wo yi no bi di ka twi watima me na ko to bompa munu se kafuani tu ano ho asem atwene mu bia ye ne ko penti wa de na bompa da ho fe kura ni penti na ye pe ni fe ni penti na ye pe krache ko pabusia u pabusia personal gosia mafutuo no amfa me poudia ko personal ni gosia u kwa wo se ma no ne spray na susu ho no mpeso mu juice gafo a ne nsu okura no krei o ma susu ho a se ye bo abra usu se watobo mpawie duani spray na di nkobo ye mo na bo de na maje balance na mama obi no mo yesa it is a spray ni nim say ye spray bomb ni 15 million and woni police ni ba na di nkomo de a krei ni amaka ya na ka mfa de mfra we are police for company for so nim say ni ode ye nya kwa so no and we police ndi no mo twi o mani aseda no woni hwede da ase we no so ye krei na so afiri ona bra ba bi ko papusia ya no na betua wo kama na we 6 months o man fra wa bo mi so de akume uwie sa no man fra 6 months o man nu o mu won sa djuma funa o mu bi ye na bo mi so bi ya so de se munu ne atikro me ekoso sa u police ni ya woni mra na gabran tie to bomba for to new type was paki kama u say na we old bomba me no kra ni wan wa sama twe me banim na nka jai ni aka manenka and now the obaye kronka so ne faka ne komanze ko ya adwuma na bra ba ye mame na nka wa fa osika ne won twan kakra ye de abo vi adwum gwa ya ne ewe ne ne esiwei ade esiban no mo ya de mra jamo ko kai babu na tie ne urade ka osuru free subura na no wo ba na asrafo de mi ga ko ne je ko busa papa yesu ye da ne nya da nkwa wose mamu ntutu obi anokwa mamu nyi ori pa bia hehe na mo mama katua nsumudi me se asema me kai won said I'm waving wom pa se woni ni spray na susu ho ti na mpese ho na ade asem ne che e ho akakra na fa che you spray bomb 50 million na da yet Vietnam and as spray no di free Abidjan na eba am na be spray ka okay ukura mra na ubu ni pa fa so se ukura mra ubu ni pa fa so apostle so to nim sa ade akoso ani wo am mu dia won ya me ye ukura wo mpe kubo mu dia ntie obi afutuo biem Uba wuni bibi and bada so timi 2020 abos for na wo ho no so omunim case no bi nim se ko de ofa so nye e no de ofa so aseda no so no abetena ba bi awurade nim se nipa ba si nipa nti no obo nsu atwa ya huhia nti wo komra na nim na amfa no atia fa ho tiawa no atia fa ho tiawa abrewatia Ofoso be mana me ka kire the nation's uncle say mani wa hase no. Wa hiti do. Say say the ne cyber no e kaka dane dem pa cho me bom me. Tabo na amwa no. Ofoso be mama me na wase. Na me nchia ye tiefo ene ya hwefo nyina na plosifo nso a wonom wo mem ase nom ye tu che e de ma wonom empanyifo ene ebinum a wonom didi akira wonom eye adwumaso na wo de no kredie said the one emoto anasa omusrogan no eye no service with integrity one from mumudie nyina eye adwuma no yakopon koso enhom no ma omu bambo
na mamenchia regional MTTD commander Ashanti region Mr. Edubuahin and after Mr. Ebwedi one also ewo MTTD one mama or ye 2IC omunyina ye chomo Mr. Kuninje commander MTTD commander wo Brekum ye chia prosifo nyina na IGP ye ra Dr. Kufu Dampalen so no ewie ye chia no ase tu chema no na ofoso bema mamenhia se se ekroma se no pragia no ye nyinto mu se ye hyen na so ni nyina mu no sade ye ba ye abeboy ne me amete ase no sometimes oho kire wanu bi na ya na ye foro what am I say ebi wo na wo kwa ba bia ka bi wo ho wuntimi fa nko moto ya na bebo bi wo kra pa traffic ba bia be fa se ka bi nkofa na fa ho ma etianu abi na wo be foro na so sometimes said the majority of them reckless driving and say riding bi on be driver and on be ride wo kro ma se no no eya na enso adi ebi wo one more genasi the crazy agum no mo tisti ananimu a one more ride sa pragia no na so ni nyina mu no keteche oba ma mebo ni din da ye say ono na kan na se de nipa bonefo abu wo wiase bia ne nipa papa wom ye ntimi nkasa wonu mu nyina no mo adwenye anaso mo nyina na se bo mo yankwase afo mo driving reckless na emla wo hwe no so no obia ni hwa oblom na so sa wuti wiase so na obu nipa eye na ni mo we na ntimi wo atete wontoma waji wudi bia no watwa so yese wa ye bia ye nkase wa ye bia to so ofo so be na kraman ya wo bu ade krampo no enye bode gadwum na me free plagia for no so make can make kako proceed ni adiza ya ono wa so kore mampon police station omu ade I am telling her point blank can I chop em be catch us make catch your play fa wo mu ade na wa mu obia say wo commander krampo odi wanim ne krampo no wa fa wo say wo frame a meko na makoyi anu ana say obia nu wo be kan mate say IGP kraka want say you go there and explain yourself IGP mpanyimfo commander fo ehuna they salute on to check the man how much more say nim unfortunately ya hu rank yes see I dey ya one rank omu rank wo ho na watimi aka kire say IGP krampo efrewa you go there and explain yourself e dey ba asem na wo kwa mu ade na wo de te ho what am I say asa ba be ka asem no credit a kire wo what say that I don't want any kobo from the money if you know truly say enyi sika no won sa mechanic and asa spray ya do na hihye ho a e ba ne say na say I don't want any kobo from it and was said there if it left to the only 2 cities kwa nya dia me de beche no wonyi sika na dia ntina wo ka sika sem what pia be me yakoshe tight corner what na kwoshe monopoly side say apart from your mechanic apart from your sprayer bia ni wa obetimi spray o car no o car na e de ka eto da bia ya ye nto ye boase enipa bi wo ho wonya uniform bi anaso wonya office bi kwotena na tumi na ba bedi ni ho wo twafofo de afa wonu atikọ e de aba be wura danum na ya kai sa ba ye de botechi no e bebedo me de aboba ofo so be ma me de ma no si na maka kira branch say ewiase wo we no kwase ebo eya ye de yo na sa nya oya ye nya ofa ye sa wote woni ye yiwa yibone a na e wa no wa ye ntire kwanto na ne kwanto a e me fa homa so kwon 1500 wo ye kura me bo mu besia bi kopa dia ka so me sole a me kwa kopa besia dia ma asem Washington no yetimi gi asem ta ye ne asababa omu ade me ma obi kopa besia fa so fa kotuo mu ka wo wi abodu agu so aso ye CID so aso ye commando na sa we bia woni asem ni mu e na wono atena ho ye se de oni ma who watches the watchman na plus ni ya ade no onu ade ni tumi we anya ade be bia ode kan fa we anya ade wo default totally entirely but amra na plus the person ode channel sam no onu aya ka be sam say me say obe ya man boafu obi frame some pass no the way was ka san kwap na me tani ade who be you okay of also be ma me catch and this function na mo tutu esa be bia obekwa akoda na nya papa man ma me fama no nsia okay babiafo akasa na me ya na omna sam ohwemani me kasa me nkapia no ohwemani ya no me yo mo se wo foso be man mani sa posifo no mani sa wo ebinum sa adwuma ebinum gu aposifo animu ase security agency wo po mo bu ade pa omo de ne rank wo fo mo hu de rank wo so mo bu ade pa security agency aposifo me nyi wo mo firim na wo adisa ade a waye no me ka sa brante wadi fo ena me ka so wadi bim sa na meka bi a kire wo
na kamu amunim de no accident ni si ye no ho ankwankwan kosusu when the D4 sabre yi abranti wakoto bompa usu ye post ni mo yam TTD4 accident yasi sese mo komeja ne wo hen when na mo meja e wo D4 when the buko hia wo bie e be se ababa wa kura wo no na D4 enso hwe kwase asem aba me ba bia me gina na me gina o ye kosusu ye enti when the D4 ama abranti wakoto bompa ehona me gina ye kosusu ye kosusu ya chi abranti ya tum enti kamu kura kamu fanko court na court wo instruct ne say kokoto bompa and baby our choice wo kura Japan Motors and aso kwa spray car no kura no a court na akacho say ko spray man no if you say the last law no akasa say abranti nko siesie car no etisiro be siesie ama wakoma to yam bia no adize kasa na say ba apostifo a wo asoko mampon MTTD accident no mo esi ye any CID case no no eso osiri tase awani guasiem o manya oni abranti ani ni ye ye kosusu ye jansusu entabranti odifo ana odibem mesre sa so kofo amampofo apostifo mnyom adwuma ye MTTD4 especially because some na hwe akwante poso mesre wo mukwa bi so na asemu enka heya ye di akira ko original sa branti edifo a yei me no se na mo la se pragiafo no obi anim se pragiafo e samfu no mdi ni kurim oya no matwa besi wanim oya no matwa besi wanim na so eno so nkyere se ono so ye Ghana ni ya fancy ya adiza no hwe ye me de me no se duabo no kosoa me so metime baby ya na nipa bi nya position no pese osisi omo from sade no de me mpe kra ya ni one family clinic kwa twetwen komo kajache kwa kuma to yemate ye ya hani Asem Mpe Nipa no ye wadifo a ye soso samfonso dabi nemum de baby akwa ya kodura kotobom pa no kwa ye bi wa brane ho ase wa ba ekura so wo se didi na tem na yo ba warefo ne so bobo okuna sum kwa kuma to yemate ye ne one family clinic nkotwetwen komo emra sisia ama me ne wan say yade nipa benya so a na ye yade doctor memo akwa aba chama mejoso kajache bibia bako de nyame adom ahoden ho na wonso ho tese kama positive na mamboafu doctor yetio makoma mrafom edu ba bia be ne dai akonya ne so ntino adubre ma menche tifo ene obi a o hwe ewo eye TV ne so one family clinic yen ena ye hwe honam ya onyina na ene me pese ye dwendwen ade ba ko e frɛ no pain killer base obi honam ye ne ya eya na dodo no ano pain killer na ye taifa na enokra ni se pain killer no eboa wa kwanuasa bebre so especially whereby ye bibiesi na nipa no akoti bia oti ya okese Vanessa Bryant ya wonya nkwanhye ise nanka no odene a okọ hospital a say man painkiller kakra na adwodwo ano nemu me no kra ni say painkiller ye no mo ntoa so de biara da efi say tumi ekura no eni say de bia wo mojam enu nti senka yawo ne ba na yesiesie wi a nanka afei ya toa so akogye ayarehwe a ebeboa yen but adia aha nipa pi ama binum akademo ama bimu se bimpredus edu ba bia na ne 90 akura ye dene edu ba bia na wontimi ntene ne mo ne se painkiller no na ye dia ye duro de bia dodo no anso enye doctor na twema no enam si yenim se wo ho nti no ohu bibia no no ankasa akono akoto na even se oba no mumpo a umfi a wadie umuduro ene nioma esese doctor ehwe ansa no akire wo se no ba ko ana mienu yenye ne sa nti nipa pi se o hya se ono painkiller na ne sisi ne ya obi fra adwuma beba no ono a na adwo no anopa okwa anu ase anum bi nti obekwa akoye adwuma de whole day on ti yawo enkyere se ne sisi ne ko eno nti problem ne se ade anka ode ne sisi ne ya anka be ne ya amanate nanka ebia wahwe yi ana wasusu no enam se afei atenka na dwene de be mana mena hu se ya wo ho no emma nti no emma ne timi di nipadua na ye adwuma se de opebia nti basa
na ama prano ana problem no na eye kese enti nipa bebre obia wo honam ya problem se wo yekuani ne sisi se yedi bronya yomo pamade utimi tena se the whole day so kra onom bi because ikana ba kokoo no wote ebe wiase na ne sisi na onom penkila ne na ajo ebedi be 3 days no na asen aba na wasen anom na ajo ebedi be nansa na asen aba ebeduru ba bi no se na onom ebi a capsule ba ko a afi onom ba ko anya adwuma biom agi so pejam komie no na it is obi a wosua petese no mfoforo no onom che kakra agi se o de bi ka ho ansa na wabo ebeye wo san koduru pempen so se afi obeduru ba bi no onom a ene anya adwuma biom nti amani pa bebre dwen se ni honam ya ono kra no eni aduru eni se oka che ne se bi kra dabre obi kra na eye wo a quickly no age adi because du papa bi onim bia wakonom anye yi ende one family clinic de me pese obi ati ase ne se o pa yaresa ye wo ne kwan enye bibia na se duro ne yempo a enye bibia na ye nom eho aduru because honam ya ono ebi wo ho a uhia special treatment special therapy ebi wo kra na enye aduru na obehia but se wunnim na ono madura na adwu kakra na aduru baabi na afi ye kese a enye adwuma biom nti ne papi wo ho a ene o ti ayare sakra wo mpeso obekọ because na bamu abu if is nu papa wonim nyina wanom bi ebi a wa try hospital ba kom yenu bi nti sei na bamu abu se oba bi ye wo ya eye adwumadene wo ye driver ni wo ye kuani wo ye wosra ni wo ye ensantwuro ni wo tena se che wo anioma soyi adwumadene medicine ho ahwan obi a betima ya affected se kase ni mu ye nko ade a one family clinic yesi ni da so ho enhwe maame enka demu because nipa ne so wo ka demu na ne nantie ye denia afei na ohia so obi foforo jai na dwuma betena ne nchen ene nsusu obi ekosuku obi epadwuma ye endi se koba se nipa no gese yesfa kobra ne betena ne nchen se ni mu odurudi a agese no mo pe nipa mienu a ombe peja no ba ne saa na eya de asemo abanti wutie mi a one family clinic yen any the pain expert baby ayaw na koduru onante na fe agye egu obi ho kra won tenka kra wo ifiri ni sisi ko from won tenka mpo enti wo mpiraye ne baby amuye ono so won tenka saade wono epira no ontimi nante one family clinic any da so ho se wani bre na otu na monko ade a ena nyame adom ye nkrabata no so edoso obakuma se a ye wo patase estate junction ufree so for line eba won sani faso junction ye wo kwan na ho pa umura mu nko ba bia ana ufree santase run about so na eba eno so usi ya na otwa aba obenkum so ye wo kwan na ho pa estate junction so asenfo so ye wo kwan ho pa muzama junction ye ne obri ye bo senior high school no ena eben okọ agona so edura obehu yen wo ekwam krom police barrier eno ye ne latter day saint asori no ena ehwe animu oba eye twefo praso a ye wo new market ye ne filling station e friend Pacific ena ehwe animu abrosan kese na se ena afi man kese mu so no ye wo eye asomdwe no wo Accra road ye frɛ ho asomdwe na efie no ra ne frɛ na Alhaji Abu ne dan kese no emu na ye wo ye number no ena me de tudwai 0248 331 331 331 0248 331 331 yesa yade ahudu bebre nsuso na emum obi wo ha na ba bia duru no nantie kra ye ne den obi wo ha ye ipagya na kɔ ede na ba na ayeden ye won hyehyɛ ya efre no home care eno soso yen ye beba fie abehwe ye ho hyehyɛ ye sɛ de be ya ye fa na kɔ ye fa na ba no ɛso betie nti ba bia wo no se eyade a eben within ye branch bia nko ade a one family clinic ede na doctor for ene na nurse for beba ofie na no so ya ba be saw yade wo ho nti unni se untimi nka se na nka wo hwehwe ye na wa anya yen untimi ma ye beba wo beba nso aye ben wo kwan bi so nti frɛ number no na se WhatsApp nso a no ma okasa na itiawa voice note tiawa tinti bebre doso esa ye WhatsApp nani esa nani tie na ye den nti we ni tiawa na aboane etimi ya respond to obi antem na etimi aboa 0248
331 331 331 331 0248 331 331 331 Onam yaw nyina ifruit one family clinic one family clinic anase die wakoma emu ayedene no na meka say 2024 year was special mechanism a omo a nyese wotifie die wotu na yaresa ho anamon na nso still emu ayedene titiri wono maduru waye bibia afei kura na eye kese no ye was special akwankyira obia na ne die ye de mawa na aboa manipadua ni mu ada ho edukro na wonom ne sɛ nyɛ yempu yaduro na yɛ edukro na wonom na mpo a ɛbɛyɛ adwuma mmɔ asene first no ɛyɛ nimdeɛ nana mamfa number ni twatoro no yɛn sɔre so utie mi afa number no 0248 331 331 331 chama medase yani one family clinic and a twetwe nkomo no se wo honam ye oyapa de one family clinic call na nyoma enko kai emfa ema Sarakoba Unisex Fashion omo eboa madwumadi ko so obo Herbal and Medical Research Center eboa Dankeba Complex aboa yepa agan no so eye adwuma Smith Herbal Vital Mixture no aboa Precare Prekese Pada edi ahim ama nyoma konkai ene awie pa Lydia Fashion Arena ono so akon konkai odifo Samuel Oteneka ene awie ema nyoma eso konkai pa Dr. KKB Herbal Center Osei Bramian Tonchia 0551931931 0551931931 0548931931 adia post ni bai aye na ye ka ho asem 0551931931 yenko emfa enko yanim hello mbajo yefem jo mkaze free from ra yenti ojo ya bre no mbajo asemna ne say adante no onkuku abusafo ni nyina onkuku hello afternoon baby a frefre udin yenkonko yanim mebri so a make a fit to me the Belinda. Yenti o Belinda. Police nigga no yeje papa. Let's see sound fancy. Oh, chiama no come nyame. No okay, o chiama no fama nyame. Hello. Udin baby a free. Oh, hello. Baby a free udin katachi. Me ba so me kasa free asoko hefa ya asokore yetio the challenge edina yeti pressure subani nabia me pesa me kapo nabia me kasa bu para ya kasa na kwa sabale ni hapo no omushia ya omutrimo di hello baby a frefre udin efema ja ko me kasa free ngoko yetio ai police ni ba do ye de nti ono ka nyame adoma ado na saba kan o spark no ko bu obi ba na se on ba ko oh one fam obi aba me money dua pe nyam dua no on fam obi a hello Police mama majo so anti bi na kasa so Wabapa yentio mame Brazilian mama kashi onte ma se nyame no pa do sia chema police ni dan no wo she bi yo hello yeah good afternoon majo so be me na hello majo so yentio the program na better baso yentio pa enso na oginai the follow super they wrong compete kan mo no nyedi obe okay hello afternoon majo so kadachi the passion police ni dan the next driver ni say officer besia no fanya juma no na yame ele be dina so mama okay hello your call has been put on hold please wait hello yes sir Udin baby a free. The kasa free kasa e friend na poku. Nana yetio. Mama no me sha on talk about the first car ni. Na already omo she car ni car no me suspect car say en twem famu. Oma police awe correct on check car no.
yabako commander ho ka no nye chances number yin yabako akọ check obama yesu abo awuram hello hello udi baby afrefre because FM James free so Jones yetio me mazin se ka kare se grano on purpose na onye we say baraka no emano okay na ba me pese me bisa se pragia nkasa no se DVL for the register mo lance se awomoa na me pa so eduwa be na pragia no o so mo dia wo kana eno so ya asem sebe aha ne adu ofre no nyina ebesie yenkobiem aha ne adu ofre no hello Ani adu ofre nyina ebesie the voice of the people is the voice of the Lord. Kadatie osufre wo yanzimani. Wo yanzimani. Ozo yanzimani. Na tribe bi wo kura ya ne nka wo mo Ghana ha. Ozo yanzimani. Oh come on. Okay. The voice of the people is the voice of Lord, as I earlier said. Etino, sabre no. The amount for Kenya ne say, Kopebos ya 1,005. Na yemfam koma wo na jo Prague ya koye adwuma wate. Eno de etoje wo mo a. Abrewotia. Ofo ya sorry so that we can see ma konfo na ba beje adwa no. Wo pe obi e de wasema kodan na ya Asem Mpe Nipa for yesi wa hair twen. Fireman na efra yesi 0243 585878 0243 585878 Lumba some na me into that another 452 0955 93 0552 0955 93 so mu bia obefre bia na yebehwe na ya gene so yedase. Okay, yes one ama agudie mu akonfo no abeto adwumadie so Osei Aboagye mene mapamfo yakam yeko long time.